Bona basunti Drew Ghana speaks near be phone lines no 7:30 hono a bomadian say baba kan bibi so obi adwuma ka bibi kire wadwuma ye fo wo ye adwuma ma obi aka bibi kire wo mo na ye nyina ye moabo ye ho kama na bibia entumpo woni abakosu Aboagye Akosua nhira na Apam Dadaa wa ha Adwoa Asare nso e wa ha ye de aseda e makasa natural mineral water ha just special local foods and na time heba mixture edro no and Sompa 106.5 FM Accra person woni edi dwuma your client service line is 053 188 6216. Your client service line no opesa wo frɛ wo ye enquiries bi bibi apese wo hunu mu a 053 188 6216 053 188 6216 engrofo timi frɛ from Techima nyina yedamose se mo frɛ na muni ekonakra nante na ye adwumayefo da de kan Terra One Media and Sompa Media Group adwumayefo me mama happy workers day May day kese papa muni mu a adwuma bia ni ho adwumayefo no muni ho a adwuma bia eni ho ena enye obi anso na ye replaceable unse adwa apam. Yes, madam. Wo mu se wi obi adi abetimi anya obi aba behim but anya obi na ye replaceable. And then okre. Obi wo ni unique talent. Anya media ma no. So utwa kokromoti na de kokromoto be so hokre enyi. Sa enti se adwuma nipa bi a obehia ne bi anso wo mreye. Okre. Enti ba sa nipa na anso wo strength. Wo mreye ne dey. Don't throw away the baby with the bath water. The can say may identify one or two things be a adwuma ni bi ho amempa say adwuma ni kro no awasan strength no correct it is a we na di anansa wo pamo no anansa wo kase bi a wonya ya wa hwere any strength ni nyina but sometimes no ya na you focus only on the weaknesses but not on the strength ya na ye nhye no correct but ya ye nhye eno ye nipa yenye perfect ye nyina ye work in progress yenye abofo yenye pefe say wo pe abofo no de wudru heaven na na wo makoye adwuma abum ba asase we su de woni nipa human beings you need to is human for no wo and need to forgive is divine for no ntie ma adwumayefo nyina ti kwa ne ye mo adwumayefo nso abaso ne nsa mo bi adwuma nso abaso if say eno so ye big sacrifice o mo na ma adwumayefo aba sa no correct enti ye nyina ye hia ye ho if say nipa bako ne sentimi nkata nyame ani de wo bi adwuma ne hia adwumayefo na adwumayefo no so hia so bi be adwuma to obi entimi mo obi asodwe because we all need each other de wo bi adwuma na adwumayefo nko an ntimi manage adwuma no dabi onko an ntimi ye se meti hei apam na ye se munyina muni ho me nko an na menya adwuma imagine etimetra metransia no pa me sorry time be sorry you mi bien so dis am sa akopra na dis am sa akotena reception ho ma be chat Facebook na ma sa ko security ma ko mesata no sa na ma sa ye Esther ma prapra na ma sa be production bacho Debbie no wa sa ko manager and we all need each other. No correct. Ye hear ye ho ye ho. Unim onyame wo sheda o adwoa. And one sheda one o sheda no one fa bibie nwura nipa ba akum. O sheda. Etu ye dey wo benya bibi wo ha wontimi nye. How be here o bi ababo. Dey wontimi nye wo ankasa watade nye wo ankasa wo mpaboa. Enye wo ankasa wo cream. Enye wo ankasa wo sponge. Ewie mesi wankasa wo danya wo cement enkochucha nnua obua behia carpenter ni so be ya ma wo okay etino wo ye da wo behia obi ehia obi from the cradle to the grave you need somebody ya wo akwada to ho apam wo hia ma me so be ma anofo wa ma anofo wo bewu ampa eda wo bewu no dis obi tam wo de utufuna daka ni eya tam ho tufuna daka ni mo ntimi wu atam wo ho na fa tufuna daka ni me hwe so wo so wo hia obi a ba cho wu ye ne tam wo ho na fa ko tufuna daka ni so so wo hia obi a tam wo na fa ko tufuna daka ni mo tam wo fa ko tum ya wa toothpaste na you toothbrush wo je ne wa hand time ya wa toothpaste na you toothbrush
wo pese wo siw dan wo ankasa ye mason na ye carpenter na ye electrician na ye foreman na ye architect Tyler na ye Tyler wo ya no total no ye painter you need somebody wo ya koye kuyani na ko dua wo ya na wa wasan beton na dua bibia bi dua banche dua bode dua menken dua ginger Untimi dua ni na dua pe dua mako dua ni na obwa we dey untimi nya chairman no wo ya no say rice aka ho no ye beans nyame wo ye nyansafo o sheda o ye de nyina ho say ye chu mutan na ukoye ukọhye nwura mu kurampa ubehia so baba sansuo apakonom we all need somebody ye hia obi eti na sese ye de ani die na ebuo ema ye ho no enna apam me underestimate obi adwuma wo you underestimate someone's work at your own peril and underestimate obi adwuma to bonsa you underestimate me fo ni nyina ofie ye nyina so tie som you underestimate someone's work at your own peril you underestimate someone's work at your own peril. Come on here. You underestimate someone's work at your own peril. At your own peril. Because so we a manager. Janitor na wa me prapra obetina film. Oba wa be pra wo office na wa mob ho. What dress ya ba no? Ai na we ya na akwa bonten ho. Wo compound ho no. No asa akopra na wa mob ho. Enti janitor na ne ho hia, cleaner na ne ho hia. Enti wontimi underestimate obi adwuma. Plumber no, sensuo ne pan no ama ye nsuo no bebu ogu. No correct. Electrician no munya problem no ama me sha. Enti wo je no ne say. Enti you underestimate someone's work at your own peril. Ebra wo hia no security man no. On na be kire wo se on na be bo ho ba se be ya kromfo ba oma. But security man wo mfa na nya hwe. Enti ani obetena ho akromfo ba wo se munko ha bo. Na munko wiya no. Enti na sometimes no say nyame hyira wo na oye wadom na wonya workers na wo no mu ye adwuma se wo bu wo mo. Enye se buo ni se obi di konkonsan kire wo. Wo ase nipa na wo no mu ye adwuma you respect them and you value them because you need them. You need them wo hia won. Se de wo mu hia wo no wo su hia wo. Ena fa ni die mu obi na adwuma ye fodai emu obi anim tia wo duro security je se wo be hwehwe manager nti. Wo duro security kwa wan tia. Oni nam ne so. Sa oni ni bia manager ne wo. Okay. Wo kono wan hwe obi abesa ba bebusa. Apa won say ye Sompa OB bus aye kopie Kanashi market ene Kantamanto woni mo ma me for madam for gate man for na yes because I don't know obey set up no gate man na me be gate no obey da be ontimi ngurem eti Kanashi security for no mo form ho no any cleaners na me for man because the dru ni mre no a Kanashi for na apon omo na se so mo pra wa na set up na ba no correct enti ayi 365 degrees omo dru ho no na e man e pra ho because omo dru ho na ye fi e man na ton ye ma wie fi ne go yi ho na be pra this man Apam Dadaa na Adwoa be pra na say e wo Kanachi Joma na Kantamanto omo ye ko omo pra ho nyina ma ye wie ne de carpet e sell ho gate man no so ahomache na ye because sambre no obi apon eti ekodru ho no ne ne o makasa di nkomoti edru ho no a no mbie gate no because amaju ne ye set up ye set up na say 8 p.m. yes yetimi ye bia 2 a.m. because ye set up no say bia nye set up phone ye set up ehu twa eti take time yeah digital setup yeah security for no ni gate man for na no mo ye madam fo etibi unya ko hu mpanifo ni wi na aba fom grounds mpacho ho am na hwe ha afi ni ye hwe masa cha memo didi peche so le zo ni me ma no be fa na so we ala tani anka o mo de kana yo be to account ho so ka o yo I say guy una he gate ya me feel rough yes mu be didi peche and o ka so feel no rough no kura wo anam se na numre wa didi je 50 cedis bi ah ho na nam de wo je 50 cedis bi wow na fa to bibi na eti ene e bo 8 na no me
ya chichiri mponi ya pon ya no so wie ya am say amwe mungada grounds mungada obi a 100 ajaye mona ayede ade chi ya madam thank you okay because wo de ni diama but aye wo say wo be ye adwuma nti wo no wo ye cleaner enti ne hu hia wo ye gate man okay unko no oni ho unko no na gate man ni be ye wo setup no wo e kantamanto dwom ho ana kana shi dwom o se yapon ana domi dwom ho ba be ye o ma no oni ho yapon ko wo be frɛ omfa afesa aboso enti those people no yemfa because nipa bia person feel valued nipa bia person hu se wono so ye nipa hu se nyame boy ye suban ye seso emfa hu se nipa no yetiti anaso ye tenten ana ye tenten anaso ye kese ana nadwuma wo ye ade be wo nipa mu nipa bia person o feel respected yes nyame eye innate ability nyame de ewura nipa mu enti men nyina nipa na dwuma so emfa mu nanimtia men hye na dwuma ne mu nanimtia because e basa be ma dwompone aba ne tirim da bia me ka san asem no se wo bu nipa nanimtia wo ma dwompone ba ne tirim ampa se wo ye bonia ya wo ma dwompone ba nipa tirim fa ho obi dia koma pa bi boawo na se nipa no wo nante ne so na wo disrespect no na ye wo ye hwan da bia me ka san asem wo ye apam wo ye hwan sometimes wo obi no ye dwa na wo busa sante wo ye hwan ti a wo so wo ye dwa because upon morning I have met powerful and rich people. Yeah. Who am kura hu so muska. Enye sika mfiamfia ni bio. So mo brom ho ase. Apam, enye se sika, sa sika no a. Media manasa. Asa usika kura timi sana ho kyere ho. Enye bio. Enye sika obetimi atena ho 20 years na wonye adwuma na sika nsa. Na obehu obi a wo 1 year kura no. Sika ma ho be kyere wo no. No no ye dwe. Yehu omu a uti 20 years okase wonye adwuma misika wode atawo ene meja pade ene adan ya wasisie minimum krofo aga na wo masidan 100 akra nko a wo dan bia 40 ai kumase o dan 30 we takrade o dan 20 but u sia na u hu hwe san krofo no kura mpo bunipa na abehu etunim omo eye omo ye jori aya ahwe omo eye omo a kakra bi aba no enye se bebre o enye kakraka ni bio nya de machine kan ni dabi enye bia etimi si tawa ni bio de ebo akire no dabi nya bia eyi kakra no a ase bia 1 year sika ma betimi de atwitwa ho 1 year fo ni bia ebi kura 1 year kura na enu adwuma ni sika ma 1 year ho be kyerew by wo mu an sika wa part 1 se next 20 years okasa wonya adwuma da ne ho nkyere ne da obedidi but you shia wo mo a ahobrase eni di nam so oh now I know the secret secret ni ye bu omu bu ni pentia etu omu nko fom da now I know say nyame ma so because so value ni pa nyame so value ampa ena nyame so hira no nim se nipa bebre be fa so ye hira wo ma wo mo ampa because ade asumbu ma nyame ye nipa eti huma ade asumbu nyame ema nyame awa ema nyame nso so take care of you okay now I say oh now I know the secret emfiamfia fo no oye ya ho mo ya na wo mato ayi opel astra car no wo bie so na wo bonum de so obi ode je wa go betwam otwam kura wo hu no wonte na he opel astra fo no wo bie so no beti pum wo betwa wani enne kura bi ho betwa wani no kada so hon kan ya pa ni se be and now I say oh no wonder little wonder say omu prosperity no enko from da ne pankasa ahwene diyo buni pase ya obehwehwe ukura na se otewa hu ya mo ne din se nipa we ya hu se nipa we china soma no bi fide dem sikani kase bi pa ebai obo no nko na nena mo bi ani na chi obetna hodin erame pamcho mehwehwe eyeso ese wono kra ehwe wanim ti hodin abo ayi ne t-shirt bi ne jeans bi no te ho na pa obedi nkomo wie ya kire se nipa
na wo see from no obetu ne car no apam car no one car no omoto no ebi ti say $5 million no ebia ye talk car $5 million o ebibini o awe bibini $6 million $7 million Ghana he ya no obi dem ye pie ne bi si ho na papa betena ho kunipa any security for din komo na yi ebuo mu se ntia e wa na ye ejirejira wono se ntimo de ana entidia na mu wontia mama beti so aje bre wo ho ase na nyame be ma wo so okre amen eti apama na ye adwuma ye fo dey and underestimate obi adwuma obi ahohia me hia se cleaner na be pra na ho aye neat ma baba betena ho me hia se plumber no obeba baba ye ade na wo be fix ya ma me yes me hia electrician no so obeye bibi sa ade ama me hia front desk executive no sa wo ho beba a obeso wo mu ade ba bia ibedru bia wo ko obi adwuma mu a fa ni die ma no na adwuma ye fo ba bia nene yiro hu so ye adwuma da bia de wakɔhye bia yiro hu ye adwuma nya adwuma na ni ha kwadra fa adwuma ne se wa wo dia so obi adwuma mpo na wo hwe so afa ne se ye wo ankasa na wo di sika aba be bia adwuma we obi die ya na na wo die be yi what say if you are faithful in the little then you will be a ruler of many secretary wutimi dino kra no de kase no de amaw eti you obi adwuma te se wo ankasa wo adwuma hyeso yie dino kra wom men kase wo enya dia eno ade dia ye oman na tete no we dia oman no Ghana ejapade dia nya obi adia eti obi abepe bi edi ekwan no obi aye ne basabasa contractor ye kwan basabasa school ni yesi ne basabasa fa se oman na ejapade no wo kan wo fi se wo tua tax ti benya na esi ne basabasa si school basabasa ko jentete ye basabasa na ye basabasa ye adwuma basabasa ye kuni papa basabasa nyatema abaywa Abigail wi ya kan sen ke bi kura nka ne bakuta no nom no fo akra na ma ono so ama ni baby room me unku me adwa welcoming wo shana nkora ne ma watoto agu ho Abigail atọ because when you obi ama na ahwe no munye ni CS kura na munye akola yi na wonya ne nkwa at least akoda no mpo amma wono de wonya ne nkwa no nsa nkwa ni kunu ho obi o ware ye woni ye ni because ye munipa ye value the life the soul of men ade asum bonnyima nya men nye no ni hia ye ye mbu nipa ntia nanka nipa ne ba ye nanka wo ye saka benya tema bi dia ma no ka nipa no wo tete na no ho metelo but oye te se bi keke asa se bi aboa bi na da ho ye hunu bi pe ete ye hu abre enti ya tete ne ho keke it won't value the soul okra no we woni panim no ena wonim da bia bebrewu nti owu e no mama ai me ka se me wo ye de me bakoto MBU a mother and baby unit kono sabre na around 2007 ho baby na apam wo ha bosen kula no na obi ewuni abetam no pa enti anopa na abantan ye koma ye manofo no onkona obi aba obema ne banofo ye se anopa ahomachi ya wokọ yatama kura na ede na enti omuhu saa because nkora na ede ombegu no ye nkwala no a ebi ayare bi anaso ma ho den wo fom anaso bi ye premature baby so so nim say me wo triplet enti wo ye obi a wa wo triplet definitely say tibia be you di obekọ ho akora ne be here little support because obi a menye ma henasa awora henasa by all means nkora because I na nkwada no mienu da one sack mu na ba ko da different sack enti de no that different sack no da mienu no and to be so na mienu no kitwa na kwasase no muso akoda ne so and aduane ba omu nyina e pre the same nipadua nso ya baako nkwada me ense ho frufu da nchefrefu na apam me story kase na make tell you omu nyina e pre me yemu no metimi tese
But just say when what me to camera to say a movement me could to me jam no him afuni di eh na di na ko edu ba bi asa achia kakra efudi ba bi na o nyina ko toba fa ko a se miensa na afuni ti ya pyramid apam pyramid kase ai o sa akora ba akokora de ono nko a ba me de miensa na negumiyem triplet na negumiyem wow eti triplet na egumiyem no wutimi se we ya be hyesoro na we yakosha na we yakosha eti wutimi se mienu no timi be hye mayase ha na ketwa ba ko na be de ono nko ahye because na mienu hye sack ba ko na ba ko nso so ono hye ne different sack na ono so be hyesoro ha etore bi a wukocha scan na wo hye na eyi de ono nko ahye ne sack wa be da mienu no so etore bi na mienu no so ba be da ba ko no so na du time o mo pere a mafunu timi yegururu asa yebo drums yebo drums say nti ba sa ya na one normal ntem te say ba sa one normal ntem te say normal me ne normal ntem wa konso sa no a menya normal na mete ho no na nipa de se ne uti wo na se ene be edi agro wo yem enye ba ko nso o miensa ene o mo pere ye ne we kɔ ha ne we kɔ ha ne we kɔ ha Nyame hu. Ai, nyame hu. Eti ba o miss hu wa mu we a. Apam. Nem kolei ba ya sakotre. No o kan wo ka se Get. No amade da ho. Mi se ne di ani. Mi se makoto also makoto to sankola ntade akese no and o say triplet dia o munye ye akese sa o afi mum na wodi nufusuo no ebe ma wo mu no ma hyehye and na nufusuo no so enso wo mu tiji se okope formula de can combination with the nufusuo no because when nkora mi ensa o mbe cha de ba ko ai eti wuntimi enye anti metisi esi obi awo fo am say eh na ene no fo be na ade be ma this unya formula ka ho because me de na me hia formula e de ka ho because uma we su no uma we no fo na we su tito bia wo de ba ko to ha ona ye de ba ko ato ha wo ko we hia wo hia so obi be ba be so mu fu we twe wa ha but enne apam hu wo mu a God is so good. Now imagine say time me de wo mu yi every secondary school beautiful nkwala enso enye adwuma ketwa e university enye adwuma ketwa enti sa wo hye sa de we ya wo no wan se wo mu nipa wo bebu nipa bra nipa bra yansa na nkura epio mu pie ye kura wo hospital for more than 2 weeks untimi nkofie because I wo hye say bibia ma ye fine omo temperature level bibia ansa na wo de wo maba it is wo bu nipa enti wo so ne hwan ya wo so nante nipa na die na wo na nyame no kura no obo so ne asase na bibia ye ne dia no obu nipa na wo kakra bi opo ho ma wo nye se bia kese bia ha wo enye Elon Musk die ne bi ketuwa bi ene enye Bill Gates die ne bi na enye Dangote die ne bia enya abiam die wo sie nkukuru nso eti apam ye bo adwumayefo abasa adwumayefo da ase adwumayefo tirinkwa ye nyine ye ho nya adwuma so ne adwuma ena memo oba mumu okay eno na me final word me mo oba mumu there be emma adwumayefo ene se wa bi adwuma na wa yafo bi adwuma mo mumu bia because tore bia de wa bi adwuma na adwumayefo ne bu na bam ene tore bi nso so a omo ye adwuma ma nkrofo no mo adwuma ne ye omo de ne bu o mabam but mention no emma wo moral emma form. Okay. Hold on to your passion. No madwuma nsuro broni. Sir, I hold on to your passion no. Etore bia de wa bi adwuma na adwumayefo ne timi tete no. Emo pa ba. Omo tete ne han sa de wa bi adwuma no na ne homete. Eti wan sha na ba mu bebu. But memo ba mu efi say wo bi adwuma wo ye nyame adwuma. Se wo bi adwuma wo ye nyame adwuma. Okay. If say nyame na fa nipa adwuma. No kre. Eti wo si nyame anem. Na wo nso so a obi afa wadwuma no. Ete bi nipa no wafa wadwuma no. Ono so betimi aye niema bi. Betimi ama akoma papa kra wo ma adwuma no wo be jai. Menhye no. Wo hu se wo ye nipa owo mreye. No kre. Eti wo nso memma whether employee or employer no. Memma wo nso wabamu mu because said the ono fa wadwuma no because obi okra wo he kwan ne boss fa so treat no.
ene se wo sika sa kire no a ne boss no nani mie into okasa rough eti obetimi abekasa kasa bi akira ama adwumayeni na bamu ene adwumayefo so bi so ya hantan ni dwe bienum kasa nye de bi so kasa nye de onu so betimi akeka nsem bi eti ye nyina no emu bi e beba bia no memu abamu mu e wo ho koso akura wo mu diem se adwuma na wo mu no wo hye na se bi a babia wo ye adwuma bi na ye mayday babia wo ye adwuma bia we go through attack bi enye anasa yi a obetimi anya strategy say adwuma we die megire me ho akọ school na daachi bi mafrim na ma pay better job na me ya me hye madwuma ase but menya oyawodie entia obia but die besi wa adwuma ni ma wo mpe bia fanya strategy fa plan wo future ahead mempepre wo hu nso nya adwuma okay empepre ho nya yadwuma abre bi nkura wo da bi sa obi wa BBC ye no a ade chi ye no the resignation letter beti wo obi wo nso so a adwuma ni ye bibia no the letter was mayi na di mempepre ho and take decision nya botre wo na obi afa adwuma no se de nipa ni si treat wo na enye no strase na strategize eti time a wo nya na wo na bibi so wa boa wo ho enti mun siesie mu hunsie sa siesie hunsie okay ana wo nso mo ne wo ye adwuma na bi kro mo treatment ni bebe nye kikiki mayi wadi mapam da bi nyenye ne sa wo de ne so be strategize okay sa adwoa mi yi na dia adwoa yi se ni senti hwan na me be replacement ben na hwan na betimi aye ne better than no strategize nti me nyi na di sesei mema na hange ho ba menya strategy for the next level eti nipa bebre ni take emotional decision without strategy you take emotional decision without strategy adwuma na nye but boso me 500 na wonya na no ana yeah adwuma na nye nti ubehye obi adwuma na nye bejai o eti se wo ye mitifie where is strategy where is strategy mitifie ma asen utifie sesei ai ena me boss no ena eyi na ni adwuma foforo ansa shaho na fa pe foforo ebi de onuma na atum bi ebene sa a bird in hand is worth two in the bush. A bird in hand is worth two in the bush. Because a bit take you more than 2 years when you're Juma. For when a hangy, what wouldn't say, baby, I want a catian yet. And a baby, I want a hot thing. And a baby, I want to show ye. Baby, I want to, because I yet a second quantity a Juma, and need so come home. Value so come home, respect so come home, and need you come home. Because work environment be toxic. Very. I very toxic into crowd bedroom now yam show. It's a bill cray to show you, but a journal and a GM. It's a so fun one Jenny said, baby, I may want a very toxic environment. Concern, Nentincha, and crosses some pettiness, insecurity, low self esteem, and yama time, crosses some guana or me or Entino, a toxic, but me yan is say, strategize it. Yeah. Nyame adomu a no hyehyɛ to ho edi by the time I for resignation letter to ho no wonya because we do nice bibi so but bebre na ye take emotional decision ma me na wan kwa adwuma am ejai adan ya me boss no enti we no say ujai ye wonya strategy bia ebi say wonya strategy no correct o hyehyɛ to enti na me dey ye adwuma ifo ye hye mu nkran wonya emotional decision no say work environment ni toxic sheshe baby tu bo so bi wa onfa ne resignation letter mra no ko sha sie obi da untimi sesa na dwene untimi fa sika bia so sesa na dwene because wasi ne gina ye dada etinya strategy bibia munya strategy me kunu say ni say me kunu etimi ja ware strategy wai wo se wo kunu anasa wo yere no eye toxic etu be se wo ja ware wo strategy ne say wo ne be ma no won koda nan be ma no ne hye nkoda no tuo mu school fees wo pake wo niam de ko wo strategy ye de yi the moment I won say no se bia ware phone na me wo mu no eti bi pese mi jae no ye mfiti preko pe nyae o me kwa ehefa na metena se bema na me kona sese wo mankora no school fees bie mu a because bema bi wo ha oba ni ja na no
na ose ne mensh because me de man kora na obenya bi eti ono be man na dwene nye obema bi wa ha no wonim se woye tia ne man woye tia wo oye mature man oba ne ne gya ntie ne wo man ne meska we nye se bi onye jimi o ma wo no wodi ye ne wo mu no wo se oba ne we gya ntie wo ma wo meska jimi but un se prof kan se jimi ba na de nyansa ehia no Reverend Professor Joseph Osafodu o say Jimmy ba na de nyansa ehia no o say Jimmy ba na de nyansa ehia no asimo kan no o se toro bia obi ye bibia wotedi akure wodi Jimmy na eba o say onu o say toro bi kwa wo drive wo hu obi motor rider bi no o say no akoyi the way wodi Jimmy na eba ma menye di afi be say wo drive no obi abene nam nchenchen o say yedi obi o say yemfa Jimmy hia Jimmy ya nyansa na hia Jimmy so Jimmy yesu ba wi asakra wa sabi yesu ba wa yere wa Jimmy wasa ni fra kwata but Jimmy dia wasa yare no enti Reverend Professor Joseph Osafodu na mi ko to say se Jimmy ba na wudi nyansa ehia no enti o se ni pe wo hye ni din ni action ne ye utim say Jimmy na eba no eti yedin na okay no strategize eti wonim se bia ware ne nye but wonim se be ma we wonya pake o ne ma kwa won hye wo no ma eti strategy ne say okay ene ma me nkopa adwuma bi na me nkoye sei na me nya kakra nti nke se me kɔ na o man kwada ne sika kora betimi ahwema ade when strategy ade tie no apake o ne ma na wokɔ wo be ma wutu wo ni maduane ye wonim dem asiesie wo ni hwe obeya na ye bibia fine oba ni suma nya ade a wo mpe ba ye nya na twice because onya konne enumre kombedo ampa onya konne ho betire wo so kra wo ni hunamu ahohyeso it you strategy ye die eti ansa na beka che oba ne se wo mpake ne ma nko na sa abre no wo nansi bibi so hyehyɛ ne ma bi dada anadwe no komo ne wo na wo fie wo so nya fi ma metena fi but anytime bia we take emotional decision bia no we bon say the prefrontal cortex no e ma wo rationalize na nya adwuma because I wo na make say obi wo ho a o take action wi ansa na wa bedwene but I say wo dwene ansa na wo take action o ma adrenaline le hwie guwie ansa na cortisol no Etiana we adwumani esro ba bia wo bia message me de ma won wo aware ase a nya strategize and take emotional decision na fe no wonu hu kwato we ya no asa ba reverse we ya no asa ba reverse we ja na wie no asa ba na me say ba be power chawo Unim say lady be free recently was Sompa Rhapsody or say be ma bia no no ne tena for 7 years be ma sisi na nkasa enti oyes etese okoware me but onware me but ebasa nso a me jai kwa a wasisi me because me sika na me niema bia ba bedi ho to hangi around makodim but ono de ne strategy na yetri modern I don't get yetri modern me o kan show them say gay was also o chain be man no ne afi de be man ne be do no okoye ne ho ade no oye ne ho ade wie ya na wotwe no mienu no yi oja no o se no de odi tua ne ka no o kan the way show you so Sompa Rhapsody wow it was because o se wa ma na anye ne ho ade a wasisi no to ma ne boka me na me say we wotiri mo de na no o so ma ne boka ye ne ho ade o ye ne ho ade wie ya 2 weeks pepepe ene oja no wow and I'm so strategy we dia no hye wakoma edin na ojan ene waware okay aware foforo oso ojan 1 year pepepe no hye ne kunu but o hye da ka se boy no obekira no because one na etwempana no osisi no yiji ne sika ne ade no se sa akwa odwin se magimi wo se akwa ne ye teacher ni o chen se menye teacher ni o ba bi so go fie nyansa yeah but on the ultimate change was na busuafo nyina busa se na do na wo yesa na do na nipa no mpa na wo ma ne be ye ho ade but wo so no de ni timu no wo yeso de betua ne kana no na ye ne ya akọ ne dedem so ye ma ne ko ne dedem ankasa
Why ya no one dear we? But me and I'm saying, maybe don't practice this at home. If you are not with you, It means so don't practice this at home. Wow. Say nipa na why or bonipo na permanent corner kwan so corner kwan. But we do shed that case obema na ye no ho ade. O ye no ho ade we 2 weeks pepe no gya no. Na say niema na ye de well. I say be man metoto ni nyina. Na niema na ye de be your one is it worse sa near waje to her ne dear ono de to her ne dear o tia ne soka enye niema no ne ka na ewo mu na mo dignity na ewo mu no oje wa hwese ne fa eyo se animonyam ya be ye ho ade na prekope oba ne se magya wo bo ne se ya wow na be ma no nsu nya bi ware bo be ma no so be ma na wu o kan o se be ma na Jina enti omo kro mu tie say mu adwendwene e ka ho 2 weeks pepe no gya no it will be what enti nya strategy but enya strategy we no don't we ni dey don't practice it will relationship mu wo ba bi wo dan obi wo tu obi nchen wo ye fitani yakofa ye di wo fre kurase ba wo besua adwuma wo master e ha adwene me fiti prekopa say me say akomachi dabi strategize ono wantene yi kura de ono ne tene yi say adwuma no usua be kakra so be master say adwuma no usua ohu be kakra be master strategize and okay it's a nipa we in say no tie because Oprah Winfrey can say when people show you who they are believe them onti se nipa we say no tie se nipa we amede me ho abebo ni ti say no tie nipa we me ne ne chimpren say no tie be ma we amebe ware ni ti say no tie oba we amebe ware ti say no tie nipa we amene ne be ye adwuma bo ti say no tie nya strategy strategize it all ebe surprise no strategize it time I also wo kono na de wo na gina so but me mfa kwan bone so okay papa papa so wala mfa kwan bone so emfa nipa ni sika enwia na ade de no kure ma wo hands nye clean ma wo hands nye clean o kwane ya ma wo hands nye clean ma wo hands emfa nipa ni 150 pesos kura memfa emfa ne hwe de no kure wo ho na what me call for equity fa papa so mo because they all come for equity must come with clean hands he who comes for equity must come with clean hands Tiddi no kure et obi wonu obi te ne master te what obi store ano e ne adwuma ye for the ntam this message we ma obi what obi store ano nipa ne ma na aduane ni nipa ne ntua ne kaye no ahyase wiewia sika dabi menye sa na de obi memma unsa da meka memma nipa boni di ma wonya nipa boni wonim se madam na ane ne tie no ne ti modin wo mo aduane ni wo ntua wo ka strategize na hyehyem e che obenya obi oton ade bi ahagea ne obaye adwuma no abanane na ba ne wotua wo ka yi na fiti preko pa ma me ne mra no apake oni emako wo fu upake oni emako yin wasa akwa akurase obe pie nkan wasa akwa akurase wo ko eso hu ne adwuma bia hu ne nsan no adwuma bia wonya be pie ha ne de sesa wo survive it is all the onsa so funtunda de no twa wani onsenya me eti me nua ma me ne sika okay shop na wo tia no no wo ka so obetua wo ka boso me miensa ne wo ntua wo ka strategize eti me wiewia e shop ni mu niema no afaska no afawei krofo betadia na dibi sie menye saa sha adwuma ni ye ma investment ni na nkwa adwuma ni kakra bi ode be ma bia fato ho na mom fa wani kuna ehi fa for a better life ebi wa bo sa adwuma bi om so ye be ma o ba bi atena no wa hwehwe wo mom ye adwuma ho da no wa busebuso om se ma ha adwuma te sai one day pe ma me ni bedura ma me da wase nyame nhyira woni matena yi na sese de me pese me ko your hands are clean wo kono wa mfa ne kapre na onu a wo kwa obo se wa wo lusu ade because obenya ni pebiti se no kwafo te se wo no na che but to be ni panis ka se wo ye kromfo de wo kwa se ni pade no na ato no wiamia eti ne me sa wa wiamia no aka woko dabi uyi obi adwuma na uni obi adwuma na wo se nipa no se bi oni ma bi nkoye na kwanye oye emotional person take decision anyhow bibia betimi esinitiri mama na ye strategize it at the right time no na dia wo no emfa ne hwe enwia so ni mu sardine ene semena enwia mu nkosie sika bia ba fa na de ma no de ode wo be ode be ma no na wada na se wa ma wan kasa
ama wa kasa because won so we timodenfo won so we pesami nkumnya won so we greedy eti wa hyehyɛ wa brabo na to ti nyame adoma na obusebusa mu a wo kwa sɔre na obusa ma me pa adwuma foforo na obusebusa yes obi na obusam omo mo ye adwuma o ha te sai o ha de be ma ba bi ada ese o sa emu ye na obusebusa mu a enti ade wo atwen na wo twen ma me ne wo nkomo papa me ne wo nkomo pesa me damase because anya bia se nipa no ma ba bi tena anya bia so no wo ye adwuma anya bia so kakranti danase de obetimi aya na waye no na fe wada na se bato ko no won sa nyina ye clean wan fa ne kapre Samuel jina ho catch the people of Israel was say obi ene ho jina obetimi akase mafa ne bibi no correct obi ene ho obetimi akase mafa ne kapre me tina ho ye adwuma man fa obi esika manwi obi ahwe obi bi o meka obi anka hwe sana sesa won so da chutimi jina nipa ne akase aha wo won city krama mempo na me hukom mimpo ena me hukom eti wo kwa na udi wonhira na wo de ko na yefe eti ene ye made day adwuma ye for day baby ye wo bi ye tore bi baby wona ye unfair place ye toxic say betimi ye relationship betimi ye adwuma betimi ye baby mem prepare who take emotional decision na mo strategize bompaye erade boa me dia na menye the way forward shasie skato to ho shasie ye bibi online business kakra fa boa ho no shasie busebusem ebre no so a won se nipa no ye nipa bonini o ye pesami nkumnya wada nase na afei okọ baby wo kọ no wa hansa clean ono da chi bi onyina baby nkasa wo fa ne sika wan cedi kura edi abam yemfa we madwuma ifo wasema de be madwuma ifo ne madwuma ifo mre ye ma wo nyina mo na asem ne etietia de urade asem ne mra asem no so ni nipa nyina ahye de nyame na akasa no pai nte ye futu de nka wabɔ no wo tirimu no jai na de ye ne yie hwe ade se nyame wo mfa so nhyira wa nti wo se mpopo wani nkyere se ne ye mpani ana se mema no ana maiwa no we o kan wa pam foforo no mu ho ewo Timothy confuse adwa Timothy mu me dikan no etrenum ho baabi nti se o popo ne ni akira okura o de onso bre ho ase na ye wadwuma na nyame be hyira wo ma me ano pa nyame hyira pa no ani aka no em se de me de ye kono ana se ebe ka che tiefo no ye emprepre ho nsi gina ye bi na afa akire no fa no wani abeba ho so nti wo strategize mu na wo take you decision na e besi bia you are responsible for it and wo nim wo calculate bibia wo calculate all round e wo nti me salary bebo me we bebo me wo calculate all round and with the consequences ni na e ti wo call bibia anya surprise a strategize eno na bebo pa na sa emotional eyini de emotional decision making wo mo de hwegu tirimu de emwani pakra adrenaline ne cortisol no wo mo nya hwegu tirimu baby o mbeto afa no chen bodamfo nipa oni say sometimes kra nya sa oni say otimi kokrom so okwa akoto ade na obi ehia wo madam atade de be fata wo na so hwese de atade yi ejira no nipa de na no afa wo uto na bedru bia ujiro se ma ho ofe me hwa atade ya wijire mu a meken ujira ono wa calculate asomade ne wega okoto de besi so wa ye calculation no wato afi obewie na de kro ne nti a wo ko kro se wo akoto no wa nya nto emotional decision obekwa kodu fie ansa na ntino sane ma we nyina na yade esi dada wa ya brabo enti yenhwe ni ye na yentimi strategize ye niema ye na migidi si ye ne saa we will save ourselves a lot of stress because be man won say mitri modern but I wo hodo de wo shankwala nti wo be kono wonim say akwa wo menya ko o man kora ne kapra e so no ansa o ma wo bag so ana akọ afa ko duru afa na abefre no obaba ko bi o se be ma no ofre no a di se be ma no be hye so ansa no amani strategy nim ade enchi wan kokora nke that's how I need to be charge ene ye made ene ya wada efiada o boshi kura ya fo bebo me o boshi kura no efiafo
Obi say Sompa na baby. Obi asama no pay. Nya strategy na ene numre Adwoa mewo Our Lady of Fatima Catholic Church. Okay. Abokobi. Omoni the Christian Mothers Association. Family Matters, Godly Parenting in a Challenging World. Wow. And on the topic I make kanti 4 p.m. And the first may year Juma 4 day. Ye besa kosum ewo Our Lady of Fatima Catholic Church ewo Abokobi. Omoni the Christian Mothers Association. The Family Matters mo Junior Akosua Aboagye Akosua nhyira me na mekwa akokasa ewo dwumedi nti na me dey ye dwuma for day I'm a guest speaker wo it ye 4 p.m. pepe topic na so ye interesting a topic no godly parenting in a challenging world you say generation no and two person wote ti oba wo nyame kwanso a e dey na wo beye eno ne topic na obo ne tofa enti godly parenting ye nyina ye hia e say bible say chakoda ne kwan wo mfa so nyina wo free ho enti ene godly parenting so enye AI there be enye a godly parenting enye AI e practical e form ankasa enti ene first May 4 p.m. pepe venue no ye Our Lady of Fatima Catholic Church Abokobi na wabaho na oni Akosua Aboagye ne Roma yasafo no ene the Christian Mothers Association wo Our Lady of Fatima Catholic Church Abokobi na ye nyina ye hia ewo ho ehun say we me first time me kwako preach ewo a Roman Catholic Church. Oh, okay. Me preach or Methodist, me preach or Presby, Anglican, SDA. Sorry the break. Catholic day we need the edican, but I remind them say me call Catholic school. Me call St. Peter's Primary. Okay. Wo Roman Hill wo Kumasi and I'm say call Roman girls. Okay. Eti na me hu Roman na me say me kan say na ka Mo Mary Adoma Shawma Erade ne oti we hia na me ka kai me pese me ka kai me go Roman school no ai na me pese me kai pa but na eja me kai kakra but Roman dear Asare bia free Roman mu na pie dodo na free Roman yasafo mu na pie enti Our Lady of Fatima Catholic Church Abokobi the Christian Mothers Association enumre mo ankwasa mu nua Akosua Aboagye Akosua nhyira meni mo be share Family Matters Godly Parenting in a Challenging World enti we yetete em man nyame akwanso we ase ahwe na emu aye den no eye enumre say Adwoa 4 p.m. enuma na awia enumre yenye na enumre enti enumre 4 p.m. enumre no 9 4 p.m. pepepe brebi Abokobi Our Lady of Fatima Catholic Church. Nebeti be free. Secretary be anim. It would ya no nipadua na wo de baba besi ho no. Any wo payment. Nipadua na de baba betena ho abetie bie no. Ene waso. Any wo payment no wuntua kapre wuntua dama. Enti bomode an se wo baba bie na onso wanya ho mfaso. Na ochina nyame ya adomo a echina me wo the Methodist Church of Ghana. Susanna Wesley Mission Auxiliary. Okay. Accra Diocesan Talk and also uni Akosua Aboagye and I'm speaker ho na and no e china no anopa na 7 a.m. anopa e china no 7 a.m. morning e bekoso e wo Reverend Ernest Bruce Memorial Methodist Church enti Susanna Wesley Mission Auxiliary the Methodist Church of Ghana the Methodist Church Ghana enti and also topic na ye spice your marriage spice to our day mu nchene mo say also see any asasi so nchene enti spice your marriage it wo china no panso e chan memenda anopa 7 a.m. no wo betimi aba Reverend Ernest Bruce Memorial Methodist Church na ye ne wonso unu aba Akosua Aboagye me ne modi nketa ho e wo the Methodist Church Ghana Susan Wesley Mission Auxiliary me dwuma na heyo na de akoso enti wo china no enso bra hobby na ya ware no yen hyemu kena aware a suffer from anorexia apam so ni anorexia anorexia wafon ana kosioko aware aye kosioko oba ni hyeha be mani hyeha we be se dienti na da me ware metamfo anasa me ware medofo echina wodo no ye be kenya mu eti wo chenya me ya adoma na ye hia ewo nti apam ye ma ene ye adwuma ye foda eti ye freestyle ka number no na etie for mrem 0260 19 6064 na 0260 19
6065. You be we are Rhapsody for brother kakra. Okay. You be we are kakra. Omo so kwade. Sa number 0260 196064 0260196065. Yeah, that's it. Happy Workers' Day. Oh. Hello. Yes, hello. Yeah. Edem Peche. Accra, Ghana, West Africa, Africa, the world. Adwoa Asare. Yahu ye papa. Amen. 106.5. Yo, mama mo ya dia, ngoma nim. Awrubo yanko. Enko meta wo ya ta no mente. Me ba jo na greater Accra hanyina woman organizer tie oba ya fenda na Akosua usu. Kai, oba kenken krama wo kedia. Greater Accra de wa pa. Oh, and what me say, every what sayako the national chairman. Akromatic kokra. Wa le contest again ko biaga. Wa pa. Bawumia President 2020 na mchira mami maybe media football na me politics no play na football no say yenye kasa radio so no service after say obi a won party owo obi a won the oppressed democracy in Ghana tie ndi a me service after say yenye hunu oba me hunu ya me enkasa ndiame me mabeka o to mo de me ko me party asem yenka I say dum so ekoso dum aircourse in Dakar. And I remember the way I mean different countries. Yeah, that's it. Na ya adwuma yefo da ntimo ba na ma chia ma adwuma yefo ene wo mo amuni wo mo ye adwuma mo amuni wo mo wo dwom obi o ye adwuma den na ma bo wo ma ba so hello. Yes. Ejani mo akwa aba. Happy May Day. Orbo, uti mi amanu si prefere. Yo, ana pay evangelist yake waka sepibri. Nemo mo futu na se koma wa mo ha so mo bi adwuma no mo antu adwuma ifo no fo. Because you go out to be adwuma asisie nya ponko a. Ye kan ni nyina. Ja. Ah, ne want. Ogo bra bo so mi ti so pa ho be 15 days and down ni pay amano. Aren. Yeti ase. And you are not a no more. You are a mama. The Bosman is a Petianica. My father is coming to the dinner secretary, maintain for any local. And Mojisa boy, also Babu Giga Accra, you organizer. Now, Akosua, also Babu, woman, youth organizer, the Lemon, they can come with you. Also Babu chairman. And Chris Lord, also back for national chairman, youth chairman, and Haji Asapia, also back for woman national organizer. Woman, you know, we are not too much to Mayor Juma Party. And the other MPP are dying. Say, Omoma and Ranki will move. Then go for a also a party. And Rabba Ranki will move. And remember, Jumano, I am strong. Remember, Jumano, so I am say. What do you say? Bye bye. Yeah, that's it. Jenny, we are that's so do the Abba. Hello. Hello, Auntie Akosua. Yes, original. And I was on Pajoani, original poem doing Yam Sompa Chimai. Yo, yeah, that's it. And Akosua, Michia, Chia, family in Yabano. And I was another so I am a birthday. Hey, and original. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And now him say nanso na systematic. Ono eche ono so MCR. Ono so techi man kumase. Ono so na ye ne birthday nti ene ye na ye special day pa. Anya grand Akosua. No kre. Ana Akosua the masepa so mpa de dwuma dia mobo. Dem akoma mpa ibo ne say Erade ma de bia o mani papa enhia. Omani in Papensia or Blabon system or remember the other turn of Marcopia, Radima Winston Paponi neither. Amen. Omani in Papensia. Amen. And I may the air was only winning the air.
Yeni yura utum for setu na kese nyame kese. Yene no na bosumi yene ni bedienti. Na namba to abi obi ambo mu aseme ho. Na ade ya medane se me na mebia no. Na me ne first e ya bosumi no mebia no ansa na kesefo no so aba. We je dem so me ya kese. And as I was another fast akwanya so e che my phone na obi bia no obi ya adwuma. You are come and any pananye. And I want to my phone be adwuma so ye wu mu se wo mu te se wa we are cut to I am for man the Barbara Cano. Amen. When in a cat yaseno. Now me tell you and and I was a medal. Yen so yeah that's original 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yes. Ma'am, good morning. Madam. Good morning. Mini aben meshiani. Me pa twa frame ya me kaza free pram. Yo ya pram sompa mintie wanopay. Da ma se pa sompa mu kasa ye etu di pafo. Na ene akoye adwumayefo dey. Ya chie adwumayefo wo kan nyina. Na makwa akoye driver ni die. Me ba be chia cowness. Ya omu atoto trucks. Adi amima drivers. Omu ye adwumanya bibi hwe omu yire ni omu mamu. Nyame enshira omu nyina. Na say no menchia honorable can Japan menchia your friend is saying Ibrahim Mama Ghana for mpanyimfo a omukuta sika omudie numa afa Ghana workers nyina mechacha omu nyina Dr. Pamiche mechacha obia nyame nshira obia. Amen. Na afi miria nemra aban no so say Ghana dumayefo kwa kotie kasa aban ne beka nemum aban no enhwe se Ghana adumayefo wo mu betumi ade wo mu hu at least we aduma for 20 years ya enya kwa usini room de wo se utimi enti ye ben na oye amasa adumayefo nyina omanya omasumdue nyame nka mo. Amen. Sompa yetie mu pa yedase especially mami we a wo kasa na wa slide the kasa no na o ka ama enipa yetie it me fresa me dase apam dada o kasa boko da fomu tini lusu no a emu da ho pa na men ka mo. Amen. Momo mo ban yedase yenso yedase pa se mutie ye ahanya Sompa 106.5 FM Accra Ghana today enche yede Sompa Rhapsody bebe na de e adwumayefo danti yafa Rhapsody for brene kakra bi. Hello. Yes. Morning. Mini aben meshia na no pay. Acho unya sa kwadi. Yo. Wo free Sompa community. Yes. Sa kwadi Sompa community 11 ampa. Sompa community 11. Mate. Sa kwadi ye yenkwai. Udine wona mi se. Nyame nshira. Amen. Apam Dadaa so Solomon of our time. Solomon of our time. One man different from Solomon of our time. Radio mu Solomon. Radio mu Solomon pa chese nyansa owo nyansa ye de kasa pa. What does say? Mechia mu nyina mo amuwo studio nyina mechia obia. Apam Dadaa no a ye da Adwoa Asare nso wa ha. Na yo mechia Honorable Kennedy Akompreko Japan. Odase Onyankopon enhira no papa se enipo onse wa employed my for bebre wo Ghana. Nyankopon enhira no. Yibi obio. Nyankopon Ghana ban kasa oko kasa no. On kasa ebema adwumayefo edi yi. Ena omwa adwumafo mpanifo ebema adwumayefo edi yi. Na omuntu kwan ensan ko ankrofo amanso enkobre ne mum omo betena oman mu no mo adiye ne chia me workers fo nyina ya me nshdamu yedase pa bemena so de odiaba 0260196064 and 0260196065. Hello ma. Yes, mini abema ben meshiani. Ipacho nsanka boafo nikata senkwanya
Yo, nkranza mense wonom, mami ntie we. Because mama na pema mentia na ye na wase ewa futu ane woni amanyi kwansha woni ese edmefo na mentia mia be ma apam dada da bi oga mi chano e na no pay wo duma so a oboma Sompa radio ye mentia na pa na wunsa mama wa futu a de bia woni maye no e bo bi esi bi kwan ma ni no yeso ya brabo asisa ya brabo kunini and pay ma mentia akuyafo mo kana hanyina ya da sere se ko ma edin pa e na ye se bia mu ngobe o mu koso na mu nya dwumaden se mama me afuto on nya ma ye se na ye fiti prekope e dicina ye moye se na wuye ku ni na ye si u tiki bi se na wo jo kuku na kuku agi na bia na tla so e wa che ko no so are se na nye ya bi se tle bi e no bi tuma pen nti mama me nkwasi so aka che no atoma kuma so pa ni se kwefo nyaade se yan ko se pe madin na se na na se ya se se bi mama me se me mama ba ko ha ko ntere manten e de mama bi pa ni tia no mama ye no so wo bo to Ghana ha to wo nka me kan kwanza man ne na mama so so ni pe bebre nya djuma ye to wo kwanza ne o mo sa ko mo am Maybe the phone mentioned the number of Mammy Savannah, near the Donatana Burwa, or Kwanza. Mamma is no cool in pa, one woman, Juma, and Garcia and the Penna, or many panels. Yes, my name is Yamin, Mamma, such a man, now, yen, Mamma, my SUS Apoyano. Mamma, and son, and I go, you know, with training. Amen. Mamma, you did come now, Mano, or someone in Mamma, and I won't pick up my back if I wasn't ready. Tell that in the shooting. Mate meda sepa nyame nhyira pa wo nkransha wo de amasompa adwuma ye fo ye me aba musummu enna ya o tema no ene adwumaden no ye bekoso aye de efise ye manyame ye nya manipa. Hello Sompa yes Sompa ko fa ba Sompa mountain say dikanfo ye da se Sompa dwumaden a wa magana fo nyina nya fondi anope ni mama adwuma da se pa Mama Akosua mi chewa no pe. Meje super. We jada na kwaba. Ye na mama. Ye ntie wa no pe. No pe de ne ba Sompa fo abaso. Ejumadin amaye da po o my Ghana. Amukusumu ye dia po o my Ghana. Se ban samanyo sem, se ban se the gospel. Na me asem preaching. Mama Akosua ni kan bebre. Bible said no ye jumapa no osabasubo osaketiapa. Sompa saketiapa osabasubo. Ghana fonya dime or sans as the same. Muna ye damoso. Se papa mo boni mo mama ye intina bia and sidia. And then we are and neya for a holiday. Yaminton is sure and pagusima some peg my so not tin any munchem. Ye bear boni musuni signed the unbanning yes, Yaminka mommy, Yaminka. Yo, ya dance pa nyame shraus say de Sompa ye no so wani aso 0260196064 and 0260196065 ye fani panum near the abawie. Hello. Hello. Yes. Sompa. Emma Ketiapa. Amen. Mayan yet dear. Yamin Ram Ram Possible. A top one, a war of men. I want me no, as it was a top one almost saying a mere someone, a dear the demo, and many extra if you have a bonnet. Now what do you happening? Yamin travel now wow, and my one yet do one. Ama nkonfa ho ode se wo ma do ma ojuko jo ma o me ti dia ko ko den aye aduma ko ama o ni yame na that no we start to do one atia ya den ana se e botol ami siamo pa amen e wo aduma so ayama amen tie ma me the special greetings ni adwumaden ma asofo e wo Ghana nyina se wo mo bompa ye ya kom kyesua nyame asem de be kyerɛkyerɛ yɛn enka yɛn hyia asofo yi a wo mo de ahofama ene adwumaden a
enka nyame asem obi okro kan kra wonte ase osofo nyame ama ne nyanse nti o se woni de asofo e wo Ghana nyina ene obehira wo mo hello Dakosia. Yes, akafia nie. No. Odem. Kantamanto, Accra, Ghana, West Africa, the world. No, oyi na di kai. Mame mamu woni yo mo so se adwuma na bi na mo ye no. Mo ye Ghana adwuma ye fo na bi ati mo ne adwuma pa mo ye ma o ma Ghana. Ghana adwuma ye fo nyina bibia kantamanto ye adwuma nyina Ghana fo ye adwuma. Ina ye ma ye ho woni yo. Takosia. Yes. Di kai. Mame fa entria kese enkoma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Dr. Bebia Obia Itiao. Na mentia honorable Bacheja Akosua Bebia Obia Papa Itiao. Na mentia Justicodi Afempon. Se maintain General Secretary Metia Moses Abo Safia Mohammed and Dr. Siao Ejapon. And a better way when I'm Bibia before FCC for Bibia and Obakan to ship when maybe a book would see with your Bibia, Ghana Nibia or again back. So, a president, Galamseno, as if you know, putting in a Yabiba at the money on my own. And I feel so admire falls from the Tubo. Admire Nibia. Well, I can say, as you know, I don't know if you go, but for that part, so it's a Rano. So, Yame Rano. And I remember also see work as so Yame Ramu, when Mobia money. Ya dance pa nti akafi ase wo bi adwuma na wo sisi adwuma yefo a wo so nyame hyew e na wo nso wo obi adwuma na wo wia musika wo nso nyame hyew hello me pa cho mini aba na mehia ni ya ba Grace Adwoa Asare yo oba Grace mintie we yo mama na pe de nyame hyew na onye okese uya chede a nyame de obeche oman Ghana uya amanso na womboafo kasa obi ana kuma to ni ye mama nyame hyew bebre se nyame ahyew so abo ho banya na odo aba be hyew bu sunum and then they be kind and there was some one amen amen mama maybe in council my boy equafo about so it's as one of that one my answer ekoyano equafo no a ye mu ya ni hye equafo normal one the by any mama ya to so bio ntia kese enkoma Kennedy a prepare kwa Japan ya ni shan na ya ni kese yan pa be na ni se rade ombo omanga na ho ban no mo yen ntiase mama yen ntiase o enti na bra ye be na yen ntiase ye ni e wa nanka so mo yen akoma e de mo yen akoma pa yen to sambo abo ye hu e bo abo ye hu a Ghana da fa ne campaign ana to nyame yeduma e rade show no mo ho ban ye da sepa yen so ye da sepa wo nkransha wo di ama ye ne yakuafo me fa nipa me ensa 0260196064 and 0260196065 hello Anjago bemena na upo mo nyame adom na wonso e Nyakoponado yo mini aben mehia ni aye famisi no wa yupo ya ma follow wa is a man best me da se ejima pa na we so my ape su ipeto ni boko mo bi na ni ke ye ni lu pe ti me nya wo no ma pacho ma radio no nkɔ fam kakra bi mame ni ba che ana you say me pesa ni do big bomb ko mo bi na ni nya o personal no ma ametem me ti show also okay pacho ma memfa ye client service line ma wo frɛ no a o de me number be ma why 053 052 no 0533 okay 053 053 188 188 621 o de free phone so meka na watie wo radio no abo why
Okay. Me repeat you radio no so na what why me da say eti client service line no say bia opese woni Sompa Accra opese woni medin ketan wo bibia 053 188 6216 053 188 6216 BM 053 188 6216 Hello, Binyaba. Minya be ma be na mehia na no pay. About your friend Salim. Also, because that's in Kranza. Ayo in Kranza minso no mamintie we. Ma no more basso. Me das. Apam Channel Council Koso. Yankopon na Ekran. Na Medina dia media in Adini enko Adini. Oshe Sompa FM. Can you tell me what you think in Amateur? But then she let you touch that one. The one, Macho Munina. Na a yadmason, a hopama. Would yet not be a sunkana. You about a cannon. And send you at the bishop. And so all Costidia, may or 30 card, catching Butum. And give me Jimmy as professional weapon. Or get a family. Na mo ye djuma ma ni pe hu se sa ahefu chire e bi di echi na ko bo man ko kwa ni le ba se o mampani mahama ana o mampani we djuma ni Ghana po na di djuma dia sanita se on mo na on sumye na me bo mampani abaso pa kete se ni djuma dia wudi no e ye djuma so no ni le ba djuma dia ewo mai mu ye wo montani akadie ye wo ne tibamufo so yasade ananyesa no kre so ena obi to obi adwuma jibayini na ona the owner of jibayi no o na sadie ena waka no wa wo ye adwuma so o wasade ye betre se ye kafe jibayini afa ye adwuma ne ye no tani ya yesu and I yes to say the ban as a on the side. On Monday year is Yamen also. Mind your wife you said, year for the Jima. Quite a person with the man any country. Young Mama is running call kind. Not any time for what one ever do baby no. Now to school Jima for Jima. But so this was Jima. Now we are using a young year, and you all in the Calabia. Many of our ministers of the Queen. Oba to all Bema when I said it, and our bands over what I did. And they come to my Emma Warren, and I mean about it. No credit. But to Bema, you're not friendly. Now, so long, one year, and one for an uncle. No credit. A 10 years before dying in a UP as Ghanaian. Yamua, not of minor, and ye do some person. Didn't the 53 pounds. Didn't that pray and I may not so as it told you, I want to cook or send it to pass and I would know what bread to me. And then go back. You so far to and Calabia and then Calaba. What do you need? I'm down and be something as of us were. Like as a way a mamma. You could hear Abusiana woman. If you say, I am farmed by Bob. You're going to again. Because you go me yet one of my Yami Yansa Namay. No credit. No, so me, send me to short a measure. Now you're successful. Now I'm a Ghana up for any. Nyamisha Super. Amen. Yeah, that's it. Nyamisha Opa. Yeah, family, you penafe. Yeah, we 0260 196064 and 0260196065. Where extended version of Ghana Today. Dear Wura Sompa Rhapsody. The movie and then Sompa Rhapsody. And then say Naya Jumaya 4 Denti. A special edition. Message ye debe bana ye message ye be share Jumaya 4 in crime. Na ye be phone lines na brepemwa. Wa ba be share wo work experience actually ye. Eti be a wo share Juma se de ne sitie. Niema wa fam wa futu a wo de be ma wo mo bi adwuma ene o mo so koye nkrofo adwuma no na won so du nyansa ba ebrepam no kodidwa kakra ne yekoba ye be ye sa adwuma ne bra ye hye ye ho den na bibia akoye kama we ene ye ni dwatew enti se dem di kankan ye no 0531886216 Sompa opese woni ye di nkita ho a 0531886216
188-6216 053-188-6216 wo friend number no anasa wo send message maya ye be ye ho adwuma kamenti adwa ene apam ye ni dwatew na afei ye nkɔ ho meso ye kɔba ye ne ye adwuma ye for dan ne Sompa Rhapsody ye special edition ye ma adwuma ye for ye be hye ye ho nkran ye be hye ye ho den na ye wi a ye bie phone lines ni biem na wo share adwuma ase wo ankasa wo experiences a wo nyaaye challenges a wo face ye ekwan wo fa so a wo timi di su nkunim adwuma mu nyansa wo nim no na won so de ababeboa ye ne ye tiefo eti ne Sompa Rhapsody no sa na ye be ye no eti ewie na ye di dwa wie na ye home so ne ye koba ye beba betutu ye ho fo ye be hye ye ho nkran adwuma mu nyansa ye de be ma ye ho na wo wi na won so de adwuma mu nyansa se wo di wudwa se wo ne obi ye adwuma so obi ne obi ye adwuma wo gidi sede ne sese wo hunu so obi kwakọ bi adwuma wo gidi sede ne sese wo hunu na wo nso so wa wo ye wadwuma ne o esese nipa ne hunu no na ye de aboaboa ye ho enti apam mom yenko eni ansa na obeboaboa ho na wabetie Sompa Rhapsody no na wabo awura dem ho no akopɛ time heba mesha bi no wanom na etimi ama watena ho no no watie de ye ka no wabra won sore nye na mitie me ye mekoda kakra wobɛda asore na program ne ya awie enti time eba mesha woni bia bowura pharmacy bia mu sisi ana kopa bi se malaria se wo honam na ye wo ya wanum ato ntimi ne dia ye comfort time eba mesha ede amawo e bia wo de no eye junso mu problem se junso ye junso nanka aye wo de wo de wo junso ana ye wo ya ni nyina na kyese wo ha bi wo ho general well be na sisi ni pedua no afei oba ne obema muntamu nkomo no enkoyi no nya time mixture ene ne capsules na eno de ne de ebetimi aboa payi sa wo ha no e de afi wo be etuntu onuro bi a pharmacies ne herbal shops e wo Ghana ha ubenya bi ato ukọ kan shi drug lane baby etu aduro no bebre shops na esanso no nyina wo de okwa so pe TIME time heba mesha wo be bi e de amount 0244 417 669 0244 417 669 na wa friend penifo na woni wo mu edi nkomo ene anopei se ye wawoda te se de ye Kiva ewura ma depa nkonoma birthday ya ne maame no mo ma no na ne ye systematic awode ya enso ye so onom no ye kasa natural mineral water eno ye nsu papa ebetimi abo ho ban firi nyare wa ye fa firi nsuom ene se wokwa ya asabia ne ye kan che se wonya typhoid na che se wonsu a wonom no ene ma bie ni kwansenka ko nipaduam afrem obi agya na akurati meka ho eno nti na kasa natural mineral water ne ye nsu a wonu ma ye so hwe nchen se CASA ene ya twere gu ho ana eno ne ye de ko party no ayefro ayiwio ne dwumadie bi adom beba ase asɔre no mu no opɛde ade bɛsomo a wo mo sache wo ho ye wonto nkuma mu na ye wa kɛse na afi dispenser no so ka ho Taifa Buck Hospital achipe ne ye wo 0206 469 430 ahomani ya na wo pusuna ne yakasa udidi ya didi good haja special local foods ne kan se ye di aduane pa na wanya ahoɔden atena se di wo nkwa na obo ade de ma wo na me aduane papa no nso no enye baabia na metimi akamfo ama aje hagia special local foods a ewo ha atomic wa transition echiwo na woye aduane ankwan gu ho ne abomu da so de ya che de ya noa ana wo de wo he na ukondo kohwe menu no sisi ya na provide na fe wo mo famrel emfa ho ne baabia wo wo se kwantenten eno no etwa bibia so bread delivery for eba ho na wo mun su di won hu ni ntia de aduane ba wa na asefo ho enye ne ebebe yese nam no na kwan ne nyinti afirato da bi na enye ne abumu abubo aguma ma aka afra dada ne bia enti ene haje ankasa 026 0246 359 921 or Instagram or TikTok or Facebook ene baabia anopei wo kan ye ho na ye ba ebesom wo yo Yemfa special birthday systematic press or Terra One Media Sompa Media Group system on the dasono systematic press MCR hey na sananse ni tinase o twama no ba form obra no wa ha no but asan ko back ho ni timi na fu pa na won so ayefe ai enti way free me bon and one first May oh yeah the head but not the tail no clear oh yeah three on your onye dua ai oh yeah three
enti wadwuma yefo nyina systematic press MCR yema happy birthday a very hard working person and then so na ye celebrate adwuma yefo na wono so ye very hard working person enti exciting o taking adwuma very seriously oni na adwuma ho agrokra so fukojo yes I friend so fukojo say this so fudie ne ba so fudie ne ba I see it is systematic press you say so fudie ne ba ye na say nyame adwuma de ye adwuma papa I am happy birthday ese nyame nhyira ne bambo wonya wo kese onfo atamfo nhyɛ wo nase woma wabrabo mu nyansa oma wonye tire na wonye to if said your two mu no susin di wo wiase e bo sampa ye ma wo nyame agya nyame oba ene nyame nkunku ne dim nti amen apamu say wish obi bie ma na ene ke Rama adepa nkonoma wadi mfie numu ne wa emebon asante achema gogo eho na ene na no mo Porsche Asapon ene Mr. Nkroma na ne maame enua Auntie Francisca Nshiraba wona ede saa awodadie ma no onya 5 years ne o ma happy very beautiful birthday obepe life o brandi o musakura no hu de obeye o sha out mu say akura o ti obepe life papa a very intelligent young lady. Okay. Onyame nhyira no. Ti na wudi wa woda. Na onyini emeye nhyira emma na wofo. Na Nyankopon ka che Jeremiah chapter 1 verse 5 say before you were formed in your mother's womb I knew you and I ordained you as a prophet. Na say onyame nim ye kura nsa na ye ba na ode ye ba no so wo kire ye de ye be ye. Ye na ya ne ye nim. Abusuo bi ye betomu. Oh. Apam abusuo bi ebetomu oza da prof kan say obetimi abeto abusuo bi bude nyame de mo ba se beye no ya wonya da but ye beye sa ye beye abra you obeye ne de a light from the dark I obe fulfilling the destiny amen na wa ye nhira e de amana wo fonti happy did need to say bim keva Rama adepa nkonoma Rama adepa nkroma e maneti nkwa adwanso wo bi a o chia na me day yi na afi ya homeso obrempona na atubi amaese yemfa happy birthday odumankuma chia me na odumankuma chia me na odumankuma crepes wati nya mensa ni faso no odumankuma crepes ona wati nya mensa ni faso founder and managing director odumankuma crepes wati agene sani faso ayi wadi ahomoni nyina so awie what's your name? Abigail Opoku birthday. Okay. Abigail Opon. Okay. AK Nanama official. Inti Abigail Opon. Ene yema happy birthday. Yes, so your apprentice Ewo Feliboa's beauty salon. Okay. Inti Obrempon say yema happy birthday. O say nyami enshira na onye okese. O ma adwuma na wo ye no ntimi nsua nwie. Na esonso emranfa so emfama o. Inti Abigail Opon ya from Nanama official. Yema happy birthday. Nanama official. Happy birthday. Obrempon de no. Ena ohene yere nso di bibai. Abrewati ya na nkasa. Original abrewati ya no. Obi aye fake. No correct. Onna ye original na nkasa. I say obi bekas what the bitmines. Bitmines na ba ono ne dia no so rich can obi mbusa wo se na ye first aka say ye frame me rich bitmines what? Oh for say be free here. Edi we nipa ba ko pem ya sig na the whole world. There's 7 billion or another trillion 7 billion citizens in the world. Nipa ba ko pen ye friend rich bitmines. Ono so wo sompa. Ono so wo sompa akra. Of course. Kena boje. Edi we di obi obefanya wo dia wo ye fake. Aboa bia so beto resade a. Osua preko, so osua preko a wo di preko. Edi abrewati ase ba ko pe original. O se na ye Lance Corporal Esther Oben Asemwa. Wie. Sa picture no. Lance Corporal Esther Oben Asemwa. Esther ni. Owo amount from camp prison Kumasi. Enti ene eye na woda. Nyame enye ne kese papa no nhira no. Oma ne nkwanna enye tenten wasasi so. Na ne wo bi se bia erade enye emfama no enti Lance Corporal Esther Oben Asemwa wo amount from camp prison Kumasi prison officer papa ye man happy birthday
officer per life. Officer per life. It's the security for the say you be an agent. Uniform no cry life we be boom no. What we say yes. I am fine. I say I breakthrough na so na lecture ni. Okay. Nana kwaten na lecture na owa ahene na woda. Ono na abo ni. Apam de okay mantias you. Ye officer ne de no. Ninka afa ne be wi officer aye be ya o de wane. Aka. One officer ne. So some power study extended version. Ai. Sompa Ghana today Rhapsody. Sompa Ghana today Ghana speaks Rhapsody. You're putting in Africa. Because I know you made it. I do my for them. You were the liberty. See a G. Na do na nso. And then there's a message in so you the be my phone. You really a koba. And you share my phone crying. Okay. And then me person me share my phone crying pa. Or more be adwuma me show mun crying. And wo mun so so a wo mo ankasa so ye adwuma ne titiru me sa hye wo mu enkran nti eno ne ewia na ye bie phone lines no na wo a wankasa wo ye wadwuma ana say wo ne obi ye adwuma ana wo bie adwuma adesua bi a wanya no come and share with us fa adwuma mu nyansa breye because bebre obi wa watena ba bia ye adwuma 20 years 30 years wanya nyansa bi fa ene fa adwuma mu nyansa bi ama ebedru mre bi no adwuma wura na delete ama na yi na di oyi na di oni hwe oyi ode boso me ensan katua na de ma no kɔ ana obi won so obi adwuma wonim se de na adwuma yefo ne sitie jeja no ho ama adwuma yefo ne bu na wie ne sika ene ye nyina adwuma mu nyansa ye ba besua obi won so wo hye wadwuma ase wo ye mistakes bebre sika ahwere wo wo fa obi one ne ko partnership sika wo jifri wo nsem no ene ye bedi ho nkomo wo Sompa Rhapsody eti ye ko ye the greetings ne ba wie ne ye ko commercial break ne ba na ma share adwuma ye phone crying ne bie phone lines na wa be share wo de obi kra wo share wadwuma se wo sika ne nyina se ahye na wo de no so so aba nti ye pese esua adwuma mu nyansa ne enne ye made ye pa adwuma mu nyansa obodio na wa hyanse kakra no wo hyanse ye de ne guye beka wo ne obi koye adwuma wo sisiu enne ye nhya adwuma mu ye mo ye ho anopa ye wa pa wo wi obi na ade akobie bi ase betrechirem apom enne ye nsua adwuma mu nyansa enne ye made ye besu adwuma made bi ye de besu adwuma mu nyansa enne si esua adwuma mu nyansa eti apam ye wo de no ne ma me nyame nhyira wo na kwaten Sompa e friend breakthrough na lecturer na owa ahene na woda wono na abo ne siuta wa yi kwatre kwa no ne birthday ya man happy birthday nti ene ye adwuma ye foda wudi wa woda sa da ya eno kire se nyame hyeda bo se be ye adwuma ana se be ye adwuma wura na ebinu mo mfa wo so nya adwuma nti ye ma woda die pane se wudi wa woda na ebi ne systematic na femia mepokuya nti anopedie ena yade obepem na emom ye tie futu no na ebeboa wo ene obia edi holiday Sompa na ye adwuma ma holiday ni die no aye ode nti ntie ba bia tie Sompa nko a jedase atie for anopei Ghana today Sompa Rhapsody ena wutie free Sompa 106.5 FM Akra Apam Dadaa no a ena Adwoa Asare unu aba Akosua Aboagye meda so si madwum efise na me wo message bi de maw se wo bie wadwuma ana wo obi ye adwuma se wo ye manager se wo anka se wo hye wadwuma ase me wia na ye nyina ye sua adwuma mu nyansa be kan fa bo wo bi obi atena adwuma mu 30 years ene otifie wanya kapre slate ne ade nyina ba ye kura we hunu ene besua